kini na topic ningkan kimi mada karbi ningkan kimi kardom parjeriglo lasi aningkan wang ason thak siladak Open Culture Stage Council Colony Difulong Karbinglong Thomas Council mada Art and Culture Department pen talon ponbom lasi piningkan aningkan sitame non Karbinglong Thomas Council Art and Culture Department pen patir people si karbi ningkan kimi ningkan surini ra ingkoi puthot talon pon pheglo lasi non kecheng siep ajai meg mate assign deng dampon lonang lapang ke prayer meeting mate katarampon lasi ladak daslong hang ponipo sar lun setimong lapen ari sangho tum sar dhon singh terong gangbura council colony sar rup singh ronghang sar ram singh teron lapen chatro inghi alang litumphang karbi ningkan kimi kataram ponji phansiladak hangila fa do yani karbi tum ningkan suri ini ra ningkan koi thang tha jitlo triki ningkan kimi apor kolenyo dak mi atur kimi ningkan kimi phan dak hak ke hang ni si la tu chi ki du pen dak ni tum atom phan ka chi mul le beng le di de yo ka do ko ve de phi cái thế cụ thế sung thế xoay cái thế men cái thế này cái thế cụ thao vô pirinja purinja bui mukrang pumukrang cái cắt bia cái cắt bạc cái cắt bia phan cắt bia nam cái thế bây giờ cũng không tung bớt không phải hụt pen cắt bia thôi phan cắt bạc thôi phan niệm thế can là cái mang trồng cái can itu ju beda ni yo cắt bia thế bây giờ cắt thế bây giờ tăng do ju ba do don do tăng do kai kang tim kurang tim sejo kan ini sejo betul ini bukan kimi pan jo buta adak yang itu kong yang dari men panopon thak je long rian nam ba nam thak jo sing kiri long ke hai sing di pu men panopon buta jo lam bon na ki na lam le ki de ka be ke pan suri do photo do buta sim de me hom to me nikana phan nikana ba jo ten rat dia phasi dak yang itu janji buta ke jo di tu na he paduna cho mình đấy punya na berhak jo karbi ke pan kat ba ke pan pada ke hot dat jati jan wa jo dang jo jo si jo karbi ke par ba ke pan jo anjila hang pi pha hem ba cái ki meri ki pi den pan karbi ke kat ba ke chong pan jo chari tum to na tum an sia ko an sia jo nang Samson Singh ti khorsin terang soto sing teron sasing habai karbi darbar presiden harsing ti bari butat nihang rongpha sombe amang lit karbi darbar itu kan asai claim tu si karbi the phan karbi agila long nai bu sai ke claim ke du du nan so ta se jo joi sing du loi dhoniram rong pi Sondro Singh Teron CM Bari là cái lúc ở vị amen chúng ta để thêm chúng ta về thêm chúng ta làm cũng là kiểu là đây là cái gì
beda beli nantum tu thi do hu min dar ke do hu kar bia khe phan kar ba khe phan khe sing hon ya ju tang hon ju ba sing hon nak su sing hon kot ti sing hon mut ti sing hon si kar bia khe phan kar ba khe phan nantum tu thi ke do min dar do hu chari lo charom lo nak so phan nak ko phan nu ma phan ju tang pen yo pen ran bin ko pen si yo nantum yo tu thi ke do min dar ke do bute yo hata aron do ko tang do ko bosi nantum tu thi do pen min dar do sita non ke tu thi pen da do min dar do sita yo tu thi do tu min dar ke do tu ka bi so tu do ba so tu yo da tu thi am dar am do ko si khay ring na ji ju tang ring na ju ba ring ji rat te do ni te do na ji thon je na tu ta na tu na ka jo na ho le do non sita ka jo ka tu pen khe phan bu ta phan yo ba phan ta so phan na ko phan bu phan ju na ning pa de po non thin pa de po non bu ta ka ya khe phan da ba khe ka bi ng long pa de ka ba longไปทางจบตันมาลงรีลงรีปกลาฟังก็พันบิดีทันปนนุเสทันผู้นนได้อยู่ไฟเคลมตุ้มเคลมตุ้มสหบตุ้มสบาตุ้มนิโจตุ้มกเทตุ้มสิตาภาสิตาติบุกดุนลติมังดุนนนจมิกานพานิการมาจอดจุเคลมเมชดาเมไซกินตุ้มกิมตุ้มพุตาเดสิจุปตาปตาปตาบนีตริมพิชีเนตรามิชีเนสิริตุคนเดินทางตุไปปะบุญถ้าก็อยู่ลำอุนาทีรุนาอยู่นั่งตุ้มพันอยู่นั่งเมนแต่รำตั้งเป็นน้ำมุนตะน้ำบนเบสิตาการเบียแค่พันการบ่าแค่พันบุญทางอยู่การเบียงลงกิลาจะลงเยี่ยพันใส่เคลมปนสิปิดุอากาศประตูพันเมนแต่รำบนเทพิมตั้งแต่บุญตะลำอุนาทีรุนาสิอยู่ถ้าก็อยู่เบ่งกันดีพิวดีพิเกอยู่พิจารณาพูดถึงคนที่เขานั่งถึงในปุ่นนักการเมืองประเทศกันบ้างแต่อยู่ประเทศมันได้เป็นอันเดียวกันแต่อยู่ตั้งอยู่บ้านอยู่ดอกอยู่บ้านดอกประสิทธิ์อยู่พูดถึงนอกถึงนอกถึงนอกถึงนอกอยู่อาจจะเป็นการเชื่อที่มันถึงแต่ดิมกันเชื่อกลองกันเชื่อดูเทียบพันดิมกันเชื่อกลองกันเชื่อก็ดูเทียบพันนักฮอกเลยดูสตานั่งตุ้มกระจงกันเชื่อกันอยู่ตุ้มพันกัดเบียแค่พันกัดเปิดแค่พันบุตรสุริก็ดูพอดูก็ดูกดติดอันมุติดอันตัวพันตาบิดีสุริท่านนนสุริท่านนนสาบสบาตุมสิตาใส่เต็มเลยเข้มสิตาติกุกโดนติมังโดนติกุกโดนลงเลยโดนลงเลยรัตจรีเดจรีแห่งผู้เดจรีแห่งผู้ตุมตาติกุกโดนลงเลยติมังโดนลงเลยรำพีโดนน้ำพันโดนเลยสิ่งตัวพันตาอยู่นิ่งจิตเทบอลนิ่งจิตบอลสิอยู่เมื่อวิบุญนาเรื่องเรื่องเดี๋ยวทำด้วยสัตย์เป็นบรรณาหลังตามรุ่มหลังตามตุ่มเตะสุเบเดตราเป็นอะไรเม็ดกี่อะไรนี่เป็นอะไรลาบ่งโจตุมันน้ำเดย์วิเทปุเทสุเทสวายเทมันเทเด็กเทพุทธพุทธบิมุกรังปุมุกรังปุมุกรังอัมมุกรังลงรังอัมมุกรังพุทธบิริจาปุริจาเฮมริเฮมตองจุพุทธพุทธพุทธปนีนิเบยนิชาวนิพุทธโยหิชีนิบวานิมุสินิมุนนิจเมนตรามมุนตรามเมนปโนปุนปโนพุทธโยเมนตมุตมุตโนพุทธเวลปุณาเวลปุณาเวลปลีเอลปลีลปลีปุณาปลีปุณามุทาโยกัดบีดุเดกัดบาตุมุตโยพุทธะตะกัดดุตังตะรังตุเป็นโยเสียนิเสียโกอันเสียโยนักตุมานัมพารตุมันอิพารตุมสุมกเทตุสวายกเทตุสิจุตังมิกิกังวาติปิกังรอนปิกังอเมปิกังสีโยปิเนียนิปิดาบันดาโยปิเนียนิโยวันติกัดบีตุมตะกัดบาตุกันนิกันมินิกันนิบีนิกันเทกโจนิกันเทกโจนิกันบิกุเทนกันบิกุเทมุโตเกบิกุเทปกันบิกุเทปโตรังทุยปตะกันทุยมุทาตุเนมิเมพันจุกันเยพันจุกันเยพันจุเยพันจุกันเยรัมตะปตะจริตเมตตะสัมเมตตะเยพันตะโรสิดาทางโยกันเสียบุญเกลมมีกันกันพันกันมังจร
จะแกล้งจะไม่จะตั้งจะไม่ที่คุกดูลงเลยแต่บางตัวเลยรับที่ดูลงเลยบางตัวเลยตั้งดูลงเลยดูลงเลยถ้าฮาวาร์พุทธลงที่พุทธลงบ้านพุทธพุทธก็รู้ว่าสิ่งที่บอกเลยอ๋อก็บอกเลยตุ้มก็บอกเลยที่พี่ก็บอกเลยก็ลงเลยนะบอกเลยที่กูดูเลยบ้านที่กูดูเลยต้องบอกที่เข่งเลยก็ที่พี่ลงเลยพุทธต้องพุทธกันวิญญาณพุทธกันวิญญาณพุทธจิตตั้งจิตเมย์บ้านจิตเมย์จิตตั้งที่ดีมือดีมือดีบ้านมือดีมือแดงตั้งทางก็พี่ก็รองตั้งเมย์รูปตั้งเมย์ฮาวาตั้งเมย์ฮาวาตั้งเมย์เป็นเนี่ยสิ่งทุกคนเนี่ยคนเนี่ยคนนับบุรุษเนี่ยคนนับบุรุษเนี่ยมุทางจงสร้างที่จงตั้งเมย์ก็เทตั้งเมย์พุทธก็รัชนีตุ้มก็ตุ้มที่ตุ้มที่พุทธก็ดิ้งตุ้มที่ตั้งเมย์พุทธก็ใส่ที่ตุ้มที่ตุ้มที่ตุ้มเลยมาลงเลยตอนลงเลยสีจนการนั้นนี่การนั้นจนวิวบ้านโจ้บ้านยงจังยังพุทธบ้านนี้ยังพุทธแต่ก็ทอกกันที่มาเยอะกันที่มาดันกับพี่ที่มาดิ้งกับพี่ที่มานี่การนี้ก็ทำเป็นนี่ก็ตุ้มบางเป็นสีจนดังที่ห้างทุนจะกองที่ห้างร่างที่ห้างก็จะดังกับปุ่นนักที่แบบปุ่นนับเดียวจงกันที่จะทำกันที่ดาวจงปุ่นเบี้ยพันพุทธเคพันเทระพันพุทธเจ้าพันเทระวารพันพุทธนายพันนายเดินกันนายสิ่งนี้กันวันเจ้าสิ่งดังทางทุกอย่างจะคงทางจนกระดังที่โยนลาหุนาที่โยนนาจะพุทธบัตรพุทธกับบัตรพุทธพุทธพุทธดังรู้ดูการจะพุทธทางกติกาลิมทางกติกาลิมทางที่มีทางมือดีพุทธตุ้มที่จะประพุทธกันวัดพุทธกันทุกพุทธกันตุ้มที่กันพุทธหอดบังพุทธหอดเทพุทธโยอนิเสียโยหอดบังทางพุทธทางสิโยพุทธทางพุทธนักตุ้มตุ้มนำเขาตุ้มที่เขาตุ้มทางพุทธกันวัดพุทธกันกัดเบียร์พุทธกันบางพุทธบ่พุทธกันตั้งผมบุญกันตั้งมือพุทธกันตั้งเป็นตั้งเม็ดเบี้ยหอดบังเป็นอยู่หอดเทเป็นสีโยพุทธนี่ทางนี้จินาทางโยพุทธพันธุ์โยรถบริกินสุขทองสุขพินดาบอกให้ดูเพให้ดูบอกให้ดูเอคือเด็กโยพิโลคิมีปุโลคิมีกังเทนปุโลคิมีเรื่องบอกว่าเพก็ทับอยู่เป็นดาบันนี้นิการอภานิการมาโจรการเวียแค่กันบ้างก็แค่พุทธการเวียงลงกันบ้างลงพุทธกันการวิโรดีกันบ้างลงดีทากชารีทำไม่จะล้นทำไม่ชารีไม่จะล้นไม่ดีทากที่บอลเบียนอามเบียนซิมบอลเบียนหอมเบียนตุ้มเบียนเดวิดเบียนพินดาจะเคลมอีกจะทำไม่ดีกูก็เวทมังเวทปงคีนสุปงเจ้าสุโยบปงคีนสุปงเจ้าสุพิทักษ์ปงให้ลูกเอ็ดเพลลูกเอ็ดสีปีลูกขีปีกังทีลูกพินพลเสียไปได้วันนี้โยมไม่กี่จงกินพูดเตะโยมอาจัดให้จงกินพูดเตะนี่เป็นทางเป็นที่ทางทางโยมพุทธคดีตุ้มจะล้อมตุ้มการเรียนผู้จะล้อมไม่ถูกการเรียนสู้พุทธการบางสู้พุทธการเรียนสู้พุทธการบางสู้พุทธเห็นพ่อสู้เห็นเทียสู้เสียโยล้ำอุณาคีอุณาพุทธวันนี้มันเดียนะอ้อยพิเศษอ้อยสบายพิเศษอ้อยพิเศษอ้อยนี่พิเศษรูปพิเศษห้องพิเศษห้องพิเศษห้องพิเศษห้องพิเศษหนักพิเศษอ้อยพิมพ์กลางอ้อยปุ่มกลางอ้อยปุ่มกลางอ้อยห้ามปุ่มกลางอ้อยนักแสดงอ้อยการแสดงอ้อยผู้กลางอ้อยปริญญาอ้อยปริญญาอ้อยปริญญาอ้อยปริญญาอ้อยปริญญาอ้อยปริญญาอ้อยไม่ได้ถ้าโยมจะบุตรเห็นผู้ตรีเห็นผู้รักจริงเห็นผู้มีที่ผู้รักการเบียร์สู้พุทธการบางสู้แต่รักจริงโดยได้จริงโดยจะนะอักจริงโดยได้โดยเล่นจริงโดยได้โดยเล่อัดบุงโดยได้โดยเล่เพโดยลงเล่ที่อยู่สดจัดทันไม่เสร็จซ้อมกันตุ้มชุ่มเล็กขึ้นมาเลยอันนี้โยที่สูงสิ่งตัวจีบอยสิ่งตัวจีทำพังสิ่งตัวเดิมเพลงสิ่งตัวจีบได้อยู่พองสิ่งเป็นตุ้มเป็นพองเป็นตุ้มเป็นตาเราบ้าเราสิ่งลงตาเรายังบนทักไม่จีจงจีที่กู้กับเวทบางเวทเพียงต้องเวทนิการพารุการโจดูเสร็จทั้งเสร็จบนทักไปเอาไปยิงปุ่มเตะไม่สดเตะน้ำถ้าเจ้าลำกีนนู้นรับพอนู้นแต่พอเราตัวสุรนู้นมันตั้มมันเราตัวนู้นบอลเด็กก็เลยไปแต่itu mahin bed arti kita ilakan Lang
li pen kataram pon padalang jun tuhan suri kardom pajerik lo non adun tu dam tulonang lake United Christian Forum besalang li tumkan da ka bang function rek le song mate prayer tang de de pi adun tu chisik ik mek noi lake lukhimon lapen bhakti tom lang li tum pen da puthot arnam kardom pon arju thiklam pon United Christian Forum ahin pen ini ka chetong ke che ding do ana tumapan karbi ningkan kimi katalon amelong ke papon ochoro piglo jasmet council authority apan nitum choro lo piningan nili United Christian Forum amen pen hong thoman bak dolo pen bini thot ka dap tamen nili United Christian Forum amen pen sinali tum ka do we thengno arjab lo choro lo nili tumapan aningkan wang tame apor ke pipon pen ke papon bom pen apot suri hejume council kachalo katumalong arna me hejume pepiduna nili tum lapon apor ke nojiawe dak Bible kanthir ke tok long langdam si nal tum ka do we thengno parjupo la so pen det piaphan matele tum karbia khei karbi longri long paraphan ardompo la pen lun po la pen silitum ke jutaji elitum ka do ke pharman nili Bible kanthir langdam la Jeremia alo angdeng pin ko sirkep angdeng so Christian long pen nili por hidam la lake nili lam kalilo arna malam lo Bible kanthir lam lo nang litum nang arjutun tha Jeremia ke tok angdeng pi ko sirkep angdeng so Christian pen kriplian dala son sipulo ne inut natsi nang tum aphan ke mangalam chinicho nang tum aphan kapaching thurji lapen ke viraphan kali nang tum aning kachithe bom aphia kaya keman an ke nephan nang tum hangpo nang tum wan si arna mardompo lapen ni nang tum aphan nang thakpo nang tum nephan neripo lapen nang tum ne longpo pima nang tum ne phan nang ning ke do an pen ripo kalan ne pulo nang tum ne longpo lapen nang tum phan nang long le long nang pachewang thupo adetin lapen nang tum phan ne ke hijik ja madim an pen ne nang pangrumji lapen nang tum phan ne ban nang ke toy jui adet along nang wan thuji ni hem phusi kadin jelo lake arna malam lo pen nadun thu khurkimu angdeng pi stroxy angdeng so kripli along ke polam ar thu sena jomsi halatum nephan ardomra chipipi hek lote anke ni sining pen halatum phan arjupo lapen apap hei diapo lapen halatuma phan paching thur tupo nake arna malam la nale tum ka do ga thengno nili alam kining ji oji kapakla do ji la pana bela sata pini ke eli karbia khe phan ningkarong nayar ni lo ningka ching sam nayar ni lo pini le tum dak det kali kaprek kadim tame leson si karbi ningkan kimi katalon amai pedopon pen ili tuma khelong ningkang sampen ke plan setja phansi kato ka we tumta ardom polo promo het ili tum hem humukranga songbenta det long ri long pat ke messenger phan ahir jume e han pitang thing song thasi non nili tum jokta karbia khe da karbiang long ke do de tum chot kali kaprek ka state long ta do ile tum mithang ta thek dam long lo chikim long aposi a khe long karbia khe bolong ana ma hijume ke plan set pen ke do ya phan a hijume chu hang rap pelona la pen ile tum long ri long ningkang sampen ke do ke thak long ja phan
ahem hum tin tame arong tin tame ningkarong pen ningkang sampen joy ke joy wan ningarak nong ningkang sam mesen me pen kireng long ji ke e mithang aja kong ben ke un e pusi nilikamatha ili ke chiki ehem phu arnam ke thelo ang song gi do ba alang phanjo si ili ripen ajar kam claim lo te etum kena jason anta claim lo pulang te akhir jume etum abang putin khadanan piji pen siningang song gi do etum ke chiki arnam si akhir jume anta piji etum ma der phat etum ma khe phat etum ma somar etum ma phat non ge wang ji ke thurmi ariso nimso atum ana phandame arnam akhir jume piji todam te pini lamthe siwet nili ordained minister UCF along amen pen nang tu ka doi banda hi jume pidun lo la pen jasme ile tuma council ke ja tuma phan ile tuma a council along officers ke te tum ituma phan nga pangri pa me thi ja phan ituma phan nga japon pe me thi ja phan la tum ta arnam hi jume nangji la tum ta bidi sore arnam pen nangji aposi arnam le artom pidun lo na arnam hi jume hang pe na nili Reverend James phana prang na chu hangpo alang lipan kardom jasi ang di sini tum arnam ardompo larna mardom delote devotional song mate hemphu phan panong ilitum ka do be phan parju po la pen sini tum gen piju pom depo nilitum arna mardom pon pe prang nili aprang si pini ladak kachetong ke theke dingatum longri long pat ke jatum council ke jatum kadau hetum hansame ningkan kimi akardom pi pajarla pining ingkoi 2020 ningkan kimi ahir jumeli tum karbiang long along rialong aptanarat ahampang along ahir jumeli pan ke pleng sat pan ke japon thaji phan la pan ke long dun je phan etum arna malang ahir jumet cho hasina kardong panji lason hela karbiang long mansam ke taji phan aprang si etum matha phanang ji karbiang long ke theke ding etum ke si ke za administrator ro anatam phana theke DC DSP SP OC CM MP EM MSc lakadoka we ke jatum stame arnam pen gyanang ji ase gyan pen kang hon pen ka chinia ja kang pen ka do we pen ke klam pan thai ji pan etum arnam angno hodai pana la panang parta longri long pat ka charit thak peme ji phan ka do ka we rat atum same adai to do la pen loga charlie asang lum phan etum adat adang yong sike misan pan herjume pan pleng satong kai loga charlie ta thek pik nang ji dok o nang ji san person ko ilitum chepachini don long nang ji asi loga charlie ta herjume ke do ji phan etum anam madam pon la pen ang parta tum ok prana na thu misan nang ji se khachelang health is wealth itum okpran misanang ji kadokawe a citizenship atumanta se ke lang tum tame misan pelang panang ji la penang parda sai gatiki sai gatiki ke puladam dai tum kopi si chopoma jon pama se sai gatiki ke nang sap kadowe tum da sai tiki hornang ji apanas person ningkan ki mi a her jume tum chodeng donang ji penang parda beha be park ke klama ka business banga sodale itum along business nang klam nang ji kali banda itum amune tum klam pon thek nang ji karbia rat ampang ning isipan pat pan do nang ji se ado ka be ke chan ke jara her jume ke thek ding her jume ka do ka be her jume itum karbia long ke do ji phan arna mardam pana ke dam tang a leader satum ru samson sing ti khorsing terang apan akaprek akeja tum han an same tum chema thapana la pen non akeja atum han an same arnam pan her jumet pan pemelona pajapan pemelona kang hon pa pethe panona ra pan paching hon panona that adang ahoi kado kawe pacharai pemelona la sinili pen kardam japan pa ang disi aram pan pa
the perfect ni tum ga chiki arnam ke the molok ke chua nang pha nang choro perfect lo pini nang tumarnam ni tumapan Karbi atuma phanang lingkan kimi labang so sengkan kimi nang ki pi pot nang phanang choro perfect la ni tumapan Ampu. o lapen ni tumapan dan nang hijim je Karbi arada phanang ching hon perfect hakko ahut labanong buar yang stame kabusan si ni tuma phan kang ni hon tuma council ke ja tumapan nang CM he perfect Aprang prang ke ja tuma phan an same oam bisu nang si tum han ke ja bang wa tang lapen pini ani ke ja tum an pan same nang si tum han ke ja bang wa tang lapen asom si ni tum oam pujisu labang so adat atang Kado kami kami senpan Kecil lapon di pan DC, DSP, SP, OC, Lapanang Parta, Magistrate, Lapanang Parta, CM, MP, EM, MAC, Lakado, kami kecil lapanang kaprek akidja, asongja, songjak pi tumpan an samenang pita, ang panang Jordan tulang, ateke, Karbiang long, ning isipat pen kedo thaiji, lapan kedo we chaklam sodam lapan kacharli lapan be habe par ke kama tum ans tame lapan ang parta karbi arada tum atdoga no kedo arada tum ans tame ke chan ke jar lapuson ahir jume nang pitha chaklam sodam mo an ban same lapan kedo kabe asaina thu katiki ke klam kedam tu an pan same ahir jume ke pleng set pen nani tum arada tum han pitha am funang vedeng si hodaila ini la kado kawe labang so singkan kimi along answer se hirjume itum ke thai gunong ji lapen ke long dun ji pha nang kar biara ta tum ma pha hirjume pi perfect tha ham fu arnam anantan kham chardom pan pandai perfect amen So
Lukhimon prayer mate Lukhimon pen Arnam Kardom salang litum phan kewang pan sichun reglo Litum Lukhimon Adhorom pen Lasi Litum Arnam Ardom Depran Adok yang tabe Uthot ningkan kimi Kardom Bazirik lo Lapen Adok yang sapini labang so mai lo Ate ningkan kimi katalon Ningkan Surhini rain koi Ningkan katalon alom Litum Arnam Ardom Depran Adok yang tabe Litum Arnam Lukhimon amen Karames Adok yang tabe Kardom Bazirik lo Kardom Sinon Uthot Litum Arnam Kardom Masaisi Pangceng Ponpo Lucky
panjang luna do ando khimo na jang mir melur penro ar chulo na non ke khimo na kai do ar cho panjang luna ando khimo na Tim mate ari sangho tum pan suri suri kardom parjari lo lang litum arnam kardom ponopot non puthot ladak dais long sohang pontuji lage bhakti tong ahin pen. So may I request the bhakti tong team to please come on the stage. Dak Somindar Karbi Longri Kechari Atiri Ahin Pen Ilitum Banta Labangso Kardom Avarsai Kipi Kapot Ilitum Suri Suri Akardom Pajeriklo.
Sot bomon turu long bomon Jangan kami bersih, sot bomon bersih, bagi mereka bersih, ni kami bersih, ni lakai sehingga kami bersih jo, jo sorkari pun sorkari kaman pun jo kita, mungkin dengan kita dengan sangat posong dengan bersih jo, jangan kami bersih betul betul bersih, jangan ini pun motor, jalan long dia, dang pada dang abar dang apa masih jauh, melu nak kat pun macam nak percuma melu sudah macam macam nak. Jo pada Parni Aru alam kali Suri alam kali Ini ni merni Ini ni klarani Thang ke cengarni Thang lakai si Karbi poromalong Karbi jutangalong Karbi sengkan kimi Karbi ningkan kimi Ditum karbi nang so Ditum karbang nang so Ditum nang so doa Ditum nang so doa Hempude nang kengri Hempude nang kengri Kur nang cotaram Kur nang jahan Kardom nang deng tha Kardi nang deng tha Kardom le nang deng Kardi le nang deng Ningri le nang deng Ninglak le nang deng
โอแฮมแฮมมานา โอแฮมแฮมมานา โอแฮมพัวนา โอแฮมพัวนา โอแฮมแฮมมานา โอแฮมแฮมมานา โอแฮมเพียนา โอแฮมเพียนา เซงกันกิมีปุสี กันเกมีปุ ลิงกันกิมีปุสี กันเกมีปุสี ฮิรจูเมโจฮา เรียนจุเมจุฮา ไฮเกเมโจ ไฮ ฮา เกเมจุฮา ตูรนังโจฮา ตูนังจุฮา นังโจฮา กังนังจุฮา บอร์เมนังโจฮา เมนังจุฮา กันเมนังโจฮา เมนังจุฮา โอแฮมแฮมมานา โอแฮมแฮมมานา โอแฮมเพียนา โอแฮมพัวนา โอแฮมแฮมมานา โอแฮมแฮมมานา โอแฮมพัวนาลาการเบียพาน ลาการเบีย ลาการบากาพาน ลาการบากาพาน ลานังโซพาน ลานังโซ ลานังซัวพาน ลานังซัวพาน ฮิรจูเมปิกัน ฮิรจูเมปิกัน ไฮเกเมปิกัน ไฮเกเมปิกัน อาตูรเลปิกัน ตูเลปิกัน อาดักเลปิกัน อาดักเลปิกัน บอร์เมเลปิกัน บอร์เมเลปิกัน กันเมเลปิกัน กันเมเลปิกัน เกเทกาบอร์ปิกัน เทกาบอร์ปิกัน เกเรียบอร์ปิกัน บอร์ปิกัน เก็บลางบอร์ปิกัน ลังบอร์ปิกัน เพียบอร์ปิกัน เพียบอร์ปิกัน เคจิงฮอนันนิง เคจิงฮอนันนี่ เคจิงฮอนันนิง เคจิงฮอนันทิง การบีจิงฮอนันนิง กระบี่จิงฮอนัน การบักจิงฮอนันนิง บักจิงฮอนัน ลงริจิงฮอนันนิง ลงริจิงฮอนันนิง ปัดจิงฮอนันนิง ปัดจิงฮอนันนิง เอลามจิงฮอนันนิง ลามจิงฮอนันนิง อิกิจิงฮอนันนิง อิกิจิงฮอนันนิง จุตังจิงฮอนันนิง ตั้งจิงฮอนันนี่ จุบัดจิงฮอนันนิง จุบัดจิงฮอนันนิง เป็นเด้งจิงฮอนันนิง เป็นเด้งจิงฮอนันนิง สมปอจิงฮอนันนิง สมปอจิงฮอนันนิง ปอรอมจิงฮอนันนิง จิงฮอนันนี่ ปอตังจิงฮอนันนิง จิงฮอนันนี่ เดลาเลปิกา เอลเลปิกัน เดลาเลเตกา เอลเลปิกัน บางพุตินดอา พุทธิโด บางพิดอานาพา บังกิโดนาพา So karbia pan, karbia jo pan, karbaga jo pan. karbaga pan. O hem hammer O na, hem hammer na, o hem puar na, o hem puar na, o hem hammer na, o hem hammer na, o hem pier na. hem pier na. Karbi tang te karbi, Karbi dan dan karbi isivet ili karbi. isiwe dili karbi Do nang seng isi, donang senge si reng dok pen reni. kan rengi Pu alam tang te, alam pensi pu aki tang te. Bang putin na ning le, ang puti na ni bang pitin na ning le. Seng kun padoe, kun padoe ning kun kun padoe. padoe Vitia chabason, Vitia chabason. zakrona chabason. na chabason Seng kun pache chap e, kun pate chabe ning kun pache chap kun e. pate chabe Athe ke pleng ason, ke pleng ason. amu ke pleng ason, samthi ke pleng ason, manai ke pleng ason, hakir ke pleng ason, Hakir ke pleng ason. hakor ke pleng ason. Hakor ke pleng ason. Seng kun pathir e, kun pate ning kun pathir e. Seng kun pathir thi, kun pate ning kun pathir thi. kun pate O hem hammer na, O hem hammer na. o hem poor na, o hem puana o hem hammer na, o hem pier o na. hem piana Longri ke thir thela, rike derala pat ke thir thela, adoi ke thir thela. derala Hoy ke thir thela, la charia jako, la chaloma jako, jakom ke jumong la, orang ke jumong la, karbi rengunji aphan, karbak rengunji aphan, karbi reng dokji aphan, karbi reng niji aphan, o hem hammer nam, o hem puar nam, o hem hammer nam, o hem pier nam, jo karbi tangte, karbi dangte jo karbak tangte, mo ke roka hu, mokera mo ke rana hu, mo ning ria hu, mo ning laka hu, hir ju mesi long nang ji, hai ke mesi long nang ji, rok mesi long nang ji, ran mesi long nang ji, reng dok si long nang ji, reng ni si long nang ji, o hem hammer na, o hem puar na, o hem hammer na, o hem pier na, jo karbi aso, karbi aso jo karbak aso, lanang so tu, anang suatu lanang suatu, mo song ja po tu, songya po mo song ja pier tu, mo ke thea tu, mo ke dinga tu, mo sorkara tum pen, mo det charia tum pen, karbi long ria putha, karbi long pada putha, adoy lama putha, ahoy lama putha, mo chingkia hu, mo chethan hu, mo krung ching saya hu, mo krung ching waya hu, ning pache ning pare dunon, hin pare dunon, ning arso dunon, hin arso dunon, de arso dunon, tur arso dunon, de pache thak dunon, tur pache thak dunon, de pangtang dunon, tur pangtang dunon, dak pangtang dunon, hak pangtang dunon, o hem hammer nam, o hem poor nam, o hem hammer nam, o hem pier nam, la sengkan kimi pen, la ningkan kimi pen,
pening kan bang pha pening kan bang cho kar bilong ri dang te kar bilong pat dang te mon sam si do nang ji mon me si do nang ji reng dok si do nang ji reng ni si do nang ji la si hir ju me nang ha la si hai ke me nang ha yo sokor binang sokor kar bang nong si yo yo ni kan heri me motor heri me nang hang ke me nang atu ke me nang tang me la san jo horon ke pi har ya tang na ke pi bot jona sa do jona pong do lang pong do lang ko ti do lang sa bom me do lang sa bom e do lang se yo bot jona sa lang po ye pong lang po ye sam ne sen pong ne lang ne tam se che tan do sen te ne tam se jo ne kan no phang ne ka pro jo ka bi long ri dan da ka long ri per jo long ri klar ni lo pa ke klar ni abar klar long ri klar long pa ke da jo klar ho klar jo cari ke me chalong me buse ke me so ke me ji si sung ave si sung sa be boy se ne ngi se na ko we te mang ada be soreng do ji soreng ni ching ono ji ching yin che ram ji che tu ji pun de yo la bong chi ne cho bong cho bong bare cho bong thare cho jo che ne tan tere tan che klar da tere klar da ga jo hili pilong le pat pilong so pilong me so pilong le de hang na tha tu hang na tham ang thi ni da to se na so pon na ne jo sa tin de bong me che ke me che klar da tere ne tha dai na Release of vision Vuthung Kapangja to be led by Sri Longki Temung, Honorable Chairman Karbanglong Tamas Council. সকলোৰে ভাল হওক কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নতি হওক সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক জাতিয়ে বেলেগ বেলেগ তাৰিখত নতুন বছৰ পালন কৰে এতিয়া পাঞ্জাৱীবিলাকৰ তেওঁলোকৰ আমাৰ যিটো আমাৰ বহাগত যিটো কৰে তেওঁলোকে সেইটো সময়ত কৰে অসমীয়াবিলাকে মাঘ মাহ বহাগ মাহত কৰে গতিকে কাৰ্বিসকলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কৰে অসমীয়াবিলাকে এপ্ৰিলত কৰে কাৰ্বিসকলে এইটো নতুন নতুন বছৰ নতুন নিজা বছৰ গতিকে সময়টো এনেকুৱা যে এতিয়া আজি 1 তাৰিখটো এটা বেলেগ কিবা এটা দিন সেইটো নহয় কিন্তু জাতিয়ে বাছি লয় যে আমাৰ 1 তাৰিখটো ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা কাৰ্বি বছৰ আৰম্ভ হ'ব গতিকে আমাৰ চেয়াৰমেন মহোদয় আছে গতিকে আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভগৱানে সকলোৰে উন্নতি কৰক নতুন বছৰটো সকলোৰে ভালে ভালে যাওক এইটো কৈ মই আজি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ We just want to felicit Alangi ini West Karbinglong kapek apraben ketik me program do lasi ketong untuk kuda sendiri on behalf of CM sir alam pen ini dak yang turun no untuk soal apos kami ketong ini pan lang lo lasi nikan kimi apu thak ke nikan kimi Puan sini kita tham teknologi Karbia nikan kimi pada Karbia nikan komentu bentong nang keceng oleh laso kelakha laso lampe ni konan ni ketok tak dulu minit tadi ni lomba Charlie Longlelang kulit lang Longlelang study Longlelang dan ni Karbi tu konan bentong nang keceng oleh laso kelakha bang laso non Inggris bang 19 2020 pulau piningan ke so abang Karbia tu bang ke pendapat orang cengel abang ke ini kita nak kena lo setame lakha oleh saya perlu tanya nak suri po dan gitu tak nak plan kipi kasih kaprek lun atau ngolong akorom long kacini kan ateng ke Karbia tu tak engkang suri di Made 4,000 years after Ben. Hala lunte monong, nani akorom nong keklang do, laso pajil mi pondo. Laso hala sorting kote, kabitum da pirthia adang, pirthia thak long, laso pirthia long kabitum da kebam nai akhe, made kepaprang nai akhe, anglong si. Laso bang dudun beki, laso si ni mata ta. Stameli tu ketok kelang kabinda aja ini laso akita pakai alot hui ilitum lahai kabose kabinda aja ini kita sekarang oleh kabinda aja ini ilitum ke oleh kimi tu ke ilitum cini dam kita lo cini tu tak ada
La sinon si tame lahai alam ba alam la kabi alam pen cenglok kabi adun atomo pen cenglok culture ke laki pen cenglok kabi tung ke ceng dan kena pen si kopisi itu ke jono hono kena pen si nega tang ceng na luki ke plan pen cenglok kado we aluna koromo si docor lo akita koti pene alam ke avele lo dasi ini tung ke alun tomo koromo pasi sini tu jual ko Kasi lunto mo pulo nanti dito kadang mo yakin dalam nanti tapi school college lang si kami latawe ama si dito kini dun deden kasi itu ningkan kimi tu anjal nilitan kan deden komentu pen kosong ya kasi halas so bangke itu taprak don kali lo tek tu kekere tu non study bondo kami ketang benar senengnya ketang ma arleng mikir kon kabi lahai penceng lok kabi tumha komentar kai kan si dicu nangaman ma komasi dicu ke manceng ma biniar liang non keteke dia tum keteke dengan tum makan alang itu non study bombo sila so study yang mong pesi ini tu non uwe tinggi kali di bom atau mau kimi tum ta ahok pet alam ke ini tum cicini porko nasi non ini ke kata kami akan para selama mekradakan hampir ke po sedame nilihimpen atau kawiapan ini autonomous council principal secretary berjenglo lapen deputy secretary lapen dak council autonomous council orang Lembang Turki Tomhan ini kecetong sa student atau Tomhan berjenglo media teman kadok kawiapan ikan kimia ilmu medisi dalam kita lakukan kono kadang Kini ketolong along, lasi labang so quiz competition ketang tu pon di pan, ini tungong yang setong dun do sa rakho, anago chairman di putang committee, lasi alang di pan lada mantan integrity, malay pa tu pon di pasi tunay nila, lasi alang Apangsi nili kami ni kan kini akadom kadom sudah saya lo kadom di kami ni kan kini ketalon sedapis pembentuk patipon so long macam tu kami yang otomatis council jika timung sahab atau saya nanti tahun dah MSc board chairman lakukan PS Kalbemo Otonomous Council kan Senglok Secretary akan join Secretary akan dak Council long officer Komisi Sabran akan sonas apek adrom kan nasi tahun kota India akan school nasi tahun kota Mali Gomali tu ini pan laso akuis komisioner paku awak saya di Pondok Tuhan Cerupar lo akan dia ini pada gue lo ini akan so program itu boleh kado Karbiang long first yang kemal who is the first yang of Karbiang long plus masih okay only one gig okay thank you congratulations to everyone. I have been assigned the duties to conduct quiz competitions. We have 7 groups coming from different schools. So I would like to brief you guys about the rules and regulations before we start the actual quiz competition. If you cannot give the correct answer, this will be cancelled out. If you cannot give the answer in the appropriate time, then you should say pass, you should say pass. Of course, there will be no negative markings. I won't give you any negative markings. If you answer wrongly also, but you should answer timely. If you can't, you should say pass. Okay? And the next group who will get the chance will be
getting only 30, instead of 30 only 10 seconds. And the marks for each correct answer will be 15. 15. Okay. And this 15 is meant for your turn when you get the questions. But if you cannot answer, the other gets the opportunity, they'll be getting only 5 marks for the correct answer. Because it's not his turn, because you'll be getting the another turn. Okay. And you cannot use mobile phone or internet to check your answer. Okay? And when I put the questions within the appropriate time, you should nominate one of your members to answer. Whether it's right or wrong, you should nominate. Okay? Thank you then. All the best. And I have given you already the syllabus also. 1 week ahead, I gave you syllabus. So you must have been already prepared fully. Yes. And if amongst you, out of the 7 members, out of the 7 teams, cannot answer, then the question will be passed on to the audience. And there is a special prize for the audience also. So, audience can answer if you correct appropriately, correctly. Maybe 2-3 audience will be answering, and the one who answer best will be getting the special award. Scoreboard ready? Timekeeper? Okay. Thank you very much. Group number 1. Listen nicely. I'll give you the clue, okay? Which of the following area was covered by United Mikir and North Kutcha Hills district? Option A, some parts of the district of Sibsagar and Nagaon of Assam. Option B, some parts of the district of Nagaon and Kutcha of Assam. Option C, some parts of the district of United Khasi and Gentil district of present Meghalaya. D, some parts of the district of Sibsagar, Nagaon, Kutcha, United Gentia and Khasi district of present Meghalaya. Option B. Correct. 15 marks? Okay. Next turn to group 2. Listen nicely, okay? Like the group 1 did. Which of the following excluded area was covered by the United Mikir and North Kutcha Hills district? I'll give you the answer. I'll be giving you the options. A, excluded areas of Nagaon and erstwhile Sibsagar, Mikir Hills Tract, Block 1 and Block 2 of the United Khasi and Gentia Hills. Excluded areas of Nagaon and erstwhile Sibsagar. C, excluded areas of Block 1 and Block 2. Excluded areas of North Kutcha Hills and Kutcha district. Option B. Option B is wrong. Next. Same question. Sir, can you repeat? Okay. Which of the following excluded area was covered by the United Mikir and North Kutcha Hills district? Option A, the excluded areas of Nagaon and erstwhile Sibsagar,
and Block 1 and Block 2 of the United Khasi and Jente Hills subdivision of Kachar district. B. Excluded areas of Nogong and Aswad Sibsagar. C. Excluded areas of Block 1 and Block 2. D. Excluded areas of North Kachar Hills and subdivision of Kachar district. You will be getting only 10 seconds. Next. 4. Option C. No. Option B. No. Here and North Kachar Hills district as backward track. Listen nicely. Option A, Government of India Act 1917, Government of India Act 1918, Government of India Act 1919, Government of India Act 1920. Government of India Act 1919. Perfectly. So 50 marks. Give you the option. This is totally a quiz. Okay, go. I know. When did the Karbi Anglong District Council come into existence? 11 November 1951. I'm talking about district council, not the civil district, rather. Pass. 23 June 1952. 1952. Correct. 5 marks. Okay. Now for 5 seconds. Called Memorandum of Understanding, reached between the government of Assam and the movement leaders of Karbi Anglong District Council. That time it was ASDC and KSA. When was it signed? Time both. Wrong. Move to the next one. Questions. When did the Mao reach between the government of Assam and the movement leaders, that is called ASDC, took place? Mao means Memorandum of Understanding. 1992. Oh no. 1972. Oh. Audience okay. See the door. To the Amen, amen, amen. You listen nicely. How many departments has been entrusted by the state government to Karbi Anglong Autonomous Council as per OM dated 31st December 1996? How many departments? Eleven development departments. How many? 11. 11. Wrong. Wrong. That's what you
The question. How many departments have been entrusted to Carbon Promos Council as per OM 31st December 1996? 30. How many? 30. 30? Yes. Correct? 5 marks. District again re-christened as Karbi Anglong. When? Do you follow the questions? Pass. Okay. 1. Please repeat the question. I need to repeat the question? Yes, sir. Okay. When was the Bikini district again re-christened as Karbi Anglong district? 2nd February 1970. No. Group 1, 15. Group 2, 5. Group 3, 20. Group 4, 0. Group 5, 5. Group 6, 5. And 7, 0. Okay. And group 4, as of now, they have drawn blank, 0, big 0. Okay? Try hard, I'll give you simple question for the group 4 then. 1. Question goes to group number 1. Which organizations, listen nicely, did award the Karbi Anglong district the ISQ standard? Which organizations? Sir, can you please repeat the question? Can you please repeat? Which organizations did award the Karbi Anglong district the ISQ standard? Karbi Anglong district got the award a long time back. Okay, I'll give you the clue. Listen nicely. A option, that Noxe Veritas USA. That Noxe Veritas France. That Noxe Veritas Norway. That Noxe Veritas Sweden. Option C. Correct. 15. Next, group number 2, get ready. What is the total geographical area under forest in Karbi Anglong district? Can you please repeat the question? What is the total geographical area under forest in Karbi Anglong district? You have geography in your school, I believe. $655 meters square. No. 4,922.019 square kilometer. Correct. 5 marks goes to number 3. Next year, okay. We have only 30 seconds. How many subdivisions are there in Karbi Anglong district? How many subdivisions? Very simple question. There are 3 subdivisions. How many? 3? No. There are 4 subdivisions. Correct, but you get only 5 marks. It's not your time of first one. 4. 5 marks. 5 marks or 4? Yes. How many civil subdivisions are there in Karbi Anglong? 3. No. I'm asking you about civil subdivision. Lumbayong Development Block.
Where? Repeat the answer. Yes. Manja. Correct. Next, turn number 6. Group 6. Okay, it's your turn, group number 6. Listen nicely. Okay, you listen nicely. Which is the headquarter of Rongbongwe Development Block? Pass. Okay. Headquarter of Would you like to repeat the question? Yes, sir. Which is the headquarter of Rongbongwe Development Block? What? Okay. What? Sir, it's No. There is appropriate name, no? The headquarter. Number 7. Okay. Yes, good. Correct. 5 marks. At the end of second round, we'll just have a glimpse on the marks secured by each group. As for the second round, first group goes 20 marks, second still 0, third 5, fourth 5, 5 group 15 marks, 6, 5 and 7, 0. So at the end of second round, group number 1, they scored the highest marks, getting 20. Group number 2, you are securing 0 marks. And 7, 0. So make a try for the next one, this third round. Now the name of our capital is Ronghang Rongbong. The meeting capital. Earlier, Only 10. 4, no. 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 The question is passed to the audience. No. The hilltop of Singhasan into an airstrip. No. 1919. No. No. Saya pass. Okay.
1912. 1912. Yes. I'll read for you. A. As per the recent arrangement, the Secretariat Cell of Karbi Anglong Autonomous Council is headed by Principal Secretary in the rank of Commissioner to the Government of Assam. B. As per the recent arrangement, the Secretariat of Karbi Anglong Autonomous Council is headed by a Principal Secretary in the rank of Secretary to the Government of Assam. C. As per the recent arrangement, the Secretariat Cell of Karbi Anglong Autonomous Council is headed by Principal Secretary in the rank of Commissioner and Secretary to the Government of Assam. Option C. None of the above. Option B. Option B. No. Next. Question. Question means your time will be over. I have already read. You get only 10 seconds. Option B. No. None of the above. No. The council generally. Pass. Next. 5. 5 in 5 years. Okay, correct. 5 months. No. 1952. No. 1980. No. Nang chelo thami dungan, nang chelo thami dungan, sing ve jati dam bong ne nang phan, nang chelo jima pusi lo ti chola, bipot si jadi dekhe devna, nang chelo thami dungan, nang chelo thami. So wish you a very happy Karbi New Year 2020. Okay. Nilihin na chuniri lo anu tinda milur cekai pasi chuniri lo adon tinda candle mat ba milur cekai prote Nepal. Obong nasera tham potsi sengolu mana nenang phansi jadi dam rani wang obong nasera tham potsi sengolu mana nenang phansi jadi dam rani wang nang hello lekai arjon boche dia ba Ajat ke benge bhante to sita Nang hello neka arjan boche jiya ba Ajat ke benge bhante to sita Bipot si jadi dekhe devna Nang chelo thami dungan Nang chelo thami dungan Come on, everybody, please. Nona lục solo thì đi chung folk dance thành long bong cặp phải cả hai bên. Nan trong si sinh kirme a hok ni pa, loti yang from song suri
senche thea ba nang jong si senche me ahok mi pha lotia krong son sori senche thea ba sing về gia đình đam bông nên nang pha nang chelo ji ma pusi lo ti chola bipot si jadi thenge de na nang chelo thani dunga nang chelo thani dunga nang hello Archek lo Tante litum kaching hon sa roton teron honorable executive members Carbin Long Thomas Council alang lipan pini lebang so cultural program long kepang puji alam the itini nije pansi chunai la Today, on the occasion of Carbin Ingkan Kimi 2020, I, on behalf of Karbi Anglong Autonomous Council, would like to wish all the respected gatherings a very, very happy new year. Today we are observing on the 1st February as New Year for Karbi people, Karbi Anglong, and we all Karbis are observing this day as very prosperous New Year for us. With due respect to our ex-MLA Srijut Bidar Singh England and the officers of Karbi Anglong Autonomous Council and the gathering presence here and all cultural troops and media friends, I wish from today onward, I have seen one changes here today that has been this quiz competition which has been conducted by our secretary, Mr. Sintaro. It is a first very good beginning. Wherever I go to the schools I visit, I always request the teachers, please let your students know about Autonomous Council and the geographical boundary of Karbi Anglong, the political space, and other things, other renowned places of Karbi Anglong should be known by all the inhabitants of Karbi Anglong. Why I always encourage this? Because I have found some students who go out for some competitions, when they are being asked by their organizer or else their friends about Karbi Anglong, they cannot answer. Because we all know that Karbi Anglong and Dima Hasao district is different from other districts of Assam. We have got separate
our administration. That's why this administration should be known by each individuals. That's why from today, with new beginning, we all, especially the Karbis, boys and girls, and the parents, should give more efforts to educate their children. And I, from this dais, request Mr. Secretary Sim Hello. to organize such type of competitive games or quiz program which will let our children, our upcoming future, know about Karbi Anglong. And I pray to God, Karbi Anglong be in peace and prosperity, so that our next generation, they study well, they go to school, they do not leave school on the halfway of their education. And I also request the guardians. I have found that most of the girls and boys, before obtaining their full education and do not go for earning, having sufficient earning, they get married. Girls in their teenage age, they get married, and boys also, without having proper income and with early age, they marry to the girls. I think this is one of the cause for which a very old tribe in India today, at the 21st century, we couldn't progress and couldn't compete with other tribes or community. Therefore, all the evils which blocks our development to our community, from today itself, we have to throw away. Dali, lastly, Suningri la pohelo, education is the backbone of development of a community. Pusin ilitum, kadu kabe chelang pet pen. Ilitum educated nang po, osomar school toik nang po, graduation complete tigan. Ilitum pangri pangdong, dode nang po, pinsutum ta, peneson mesen income dode ta pisi. La pangri pangdong kidun sime, ithe nilitum elected hisap, a homosa. Early marriage pen, aboyok kom pen, penan kido pen, pisoken pen, a homoisa bangke being nilitum public ino representative hisab bangke ilitum theklong loglong. To sinili kadu ke bevan ke chuningri la pohelo kadu ke chelang pet pen bangke ilitum ke chingthurji afan politically, economically ajat nata ilitum ansuse kaprek ke penalitum ke api kalilo itu papang nai la sophan sineli pini kadu pen suningri la anam akhir jumen kehara neli pini la dancing
non dancing program doji, la cultural dancing program doji, la so program ke open pua bangke nili declare elo kardom. Si suplimu marili enon pining asekli inon adu penjang miti si bang iru sarlongki e bang nang ju alam di thade pensami e jagbe lo nonti ti si bang thare pensami e bang malong alepi e bang jagbe nang lo di ti krim krim chong 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 di kram kram chong 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 di ora e ti si na ru nang jing di ke borli a jai di ke do korman tu the pi ti si bang thare pensami e bang ho ham lak sang di ti si bang thare pensami e bang so ta so kin di ti si bang girja ramokhi ke bang dengka komedi he bang phang kor so vegri ti si bang borli a jai di he bang ka thi nang san ri ti krim chong 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 di kram chong 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 di ora e ti si na ru nong jing di ke borli a jai di ti si bang thare pensami e bang serpa kurmedi borli a jai di ke ta phar le pharli ti si non sampri nang khori thare pensami bang moton so plengri ti si bang thare pensami ke bang ho ham lak sang di ti si bang girja ramokhi per bang phong bi asami ke bang ka nang ron ri ti si bang thare pensami e bang rija so medi per bang ka so kin ri ti krim chong 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 di kram chong 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 di ora e ti si non borli a jai ke do simbon penti pi thare pensami bang simbon nang tiri si bang thare pensami ke bang rai nang venri
Sidon borlia jai di ke do bo thung pen vô pri tha de pen sa mi ke hurva hung nang chi si bang tha de pen sa mi ke bang hurva nang hung ri krim chong 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 dip kram chong 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 dip oda ti si ja thare pen sa mi ke lun me lo nang ji ta do suwa pen su ti si bang thare pen sa mi e bang tu lên tong abi ke bang suwa sa body ti si non sam pri ri ke modun me lo api ke nang ji jalan si bang thare pen sa mi e bang kuleng at di si bang jihul pasim di krim chong 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 oda si bang dirjara mokhi e bang nang ju alam di sampri nang chiri lirun me nang ti bang thare pen sa mi e bang run me to jeng ni si bang aru nong ching di ke bang mahu adani milik dum kiri si kapin chong pin thi si non borlia jai di te tang di non di phong cái đòn đi thành trong thì phong kim té thì lang đủ thong u pri cái pa lang he cô long ta hình về behem đi sọc trong cái hình trong ô so cái ta đi đong hà đi nàng tun đồ nàng đi jom do ke sapin do pardon ta do lang nang tun nang ni jom ke do lang sapin po pardon si thare ke kar dom pang duk jon ta hình về behem pi sọc trong cái hình trong ô so cái ta đi đông cái hà cha cái can hà non đồ ong cái dành kia pe pang non bong cái si phong nang cung pang non bong cái hà cha cái can hà non đồ ong ta e ha cha
ke kan ulang aron ke chok chete a dai tu la son ke a dai ke du ma hok thong thong ta ha cha ke kan alon duong ke sar phi sar phu nang kan dun thong ke ha cha nang kan ke con pa thong ha cha ke kan bai tang mi ong ta Sare pareng ke bogali ke Jordan ke am singa hihi ke Adam ke long suri isi atam tado lang aduli bandet ke John lang ahanita ha chang nang kan alon dupi sar pi sar pu kan ki juri ke du tang ke me ong ili ke du tang ke o nang e ili ta
cultural troupe. I would like to wish you all Karbi Ningkan Kimi the name of our dance is Lom Lam. Lom means corporate labor and Lam means dance. Lom is one of the most important institutions in the Kuki society, which is socio-economic in nature. The literal meaning of Lom is understood as corporate labor. All the able male and female youths of the village joins this organization, irrespective of sex and clan. Lom is in fact a means for establishing economic ties and reciprocal help by way of collective services among the villagers. When the work taken by Lom is done, they used to hold Lom Fest or Lom Kiva. They used to sing song and dance in tune with the beaten sounds of the drum. Thank you and enjoy the program.
Culture Department, Karbi Anglong Tonmas Council. So we'd like to felicitate with Karbi traditional muffler. So first this is a Karbi folk team. Sorry, it is a Boro. Then thank you very much. Next, that is from Karbi Traditional Music, Cultural and Research Institute, Lor Langso. The next is Rengma, team leader. And next is Kuki Cultural Team Leader. And Boro Team Leader. Oh, sorry, Dimasa. Okay. So, a photo session, please. Competition lamang so result mate prize people exi kasi wala mangso pan anutin panda kedo peti pandi suri. Alam di
lạc sang đi si cho lang chê mani si bang lôi po long ki bang ju thu alam di diri tat ke lo nang se an ke bang lôi po long ki bang ju de alam di ke vô ham lạc thủy si rung mê lô long kê se bang tha đê pen sa mi bang rung mê lô chênh mi si vô ham lạc sang đê se bang lô po long ki bang ju thu alam di si tha de pen sa mi ho so da po mar di ke bang tha de rin de se bang so da po mar di bang tha de pen sa mi bang long ki arin di si che lo bang jeng mi si bang long ki arin di e ser cha tai me di si chong mai in thu di di ho ja reng me di ke klin so ja non ti si o klur dong dong me di ho tha de rek phan ki ke klur dong ja non ti la klur dong dong an di le lung che ton an ge These are ex-MLA sir, leaders in England. He is receiving rupees a cash award. So the third prize goes to Mon Calvary School with a certificate, trophy, and a cash award rupees 1,500. The prize will giving away our Secretary Taro sir. Teron P, Jirsong Longfar, Purtimi Teron P. From which school? From Mount Calvary School. Come, three of you. So please give a round of applause. Higher Secondary School. The award will be given a trophy, certificate, and a cash award of rupees 2,000 rupees. Hinchok Rompi, Asanta Lekte, and Rohit Sharma. The prize will be given away by our secretary sir. Thank you, sir. Now we move on the first Atur Kimi Academy. Wow. Achieved by Pius Kanti Burma, Kimurongfar, Tual Tiang Piat Nuak Lak. I think the pronunciation is very very tough. So the prize will be given by our secretary sir. Awarded a certificate, cash award rupees 3,500 and a trophy. Sir, thằng nào đây? Đang đâu mà?